Tiba-tiba pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, hari Ahad, 26 Desember 2004, bumi Serambi Mekah berguncang dahsyat. Guncangan gempa pada 8,9 skala Richter itu berlangsung puluhan menit tanpa henti. Namun tak lama kemudian orang-orang mendengar bunyi dentuman sangat keras, disusul suara gemuruh dari arah laut. Orang-orang mengira itu adalah bunyi bom. Memang sebelumnya sering terdengar bunyi bom yang menghiasi kehidupan orang Aceh ketika itu. Karena Aceh dalam situasi konflik bersenjata, mereka sama sekali tidak menduga bahwa bunyi dentuman keras tersebut adalah akibat patahan lempengan bumi yang berpusat di Samudra Indonesia sekitar 149 km sebelah selatan Calang, Aceh Jaya. Dan itulah penyebab gempa. Di samping kehendak Allah pemilik alam semesta, tiba-tiba daratan diterjang air laut. Air berwarna hitam pekat itu datang sangat tiba-tiba dengan suara gemuruh yang menakutkan. Ia berlari sangat cepat, menerjang apa saja yang dilaluinya. Di tempat-tempat tertentu air mencapai ketinggian 18 meter. Bahkan ada yang mencapai 35 meter, seperti di kawasan Lokna. Dari jauh air yang beringas itu tampak bagaikan rupa naga yang menggeliat-geliat mencari mangsa. Air dengan kecepatan 900 km per jam itu bagaikan bulldozer yang melumut apa saja yang ditemuinya. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Namun hampir semua orang, hewan-hewan, benda-benda, rumah, lat batat kaye bate, digulung air itu tanpa kecuali. Semua wilayah yang dilaluinya pun hancur berkeping-keping. Air laut yang datang menyamai kecepatan pesawat terbang itu, ternyata namanya tsunami. بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا نبي كان أصل التكوين من عد كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عد كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الصلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد الصلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله
بالسلام المبين لنقطة Aceh Timur Bere